rather my say can be a P. Now MDC for person film. But all of us are saying so share forms, a catamso, a cobomso. I also already see Titimremo, friends, Israel, Tamano Mokona, a friends and Pharaoh, and a Domba, Yamede, a just separate to my friend, and maybe a Punomo film. No, say a friend saying Pharaoh Domo, a film. And so, go quiet them to me from. You say quiet to me from go. I share their course to your America fought about a friend saying opposition, and I said the Donald Trump will win a Tutiano, but Timaba, it is America for also a friend, and Munio be, I also discard the board Donald Trump, and a Timmy son, and your Mantian first come from Muramo, and I be a bit my son and Manaba. The rather some one, what way is in now discard, very careful. And first come from Comom, who discard the man when he was, Mammy will say Yabobona, a friend saying, and you say Lusu, now it's been heart attack, it's been more collapse. It's been so you can every baby almost. Yes, last minutes are dangerous. And when send your baby, be a sika will be a wakoyi ediaba. Our the support campaign the day they say anye biano party I was supporting the sika airbuano say onya akonya no say obediswa ene no oye ehwehwemade no ompopa ne nsakwa obenya kakra na ode atseneka na enkom hye bia ene na media ne so a eno nti eho akohia se betwina pin sofopani a wo share sankom no ne ebisa na emu yie no ene se sofopani Prophet William Jima ehye enkom bia wo kire se womo a support amanyofo ne titiru ene NDC fo no se wo bibi wo sika bi wo ajapade bi a hwe se won koyi fa nkonko support party ne se o ready ability na aka eno nti ye fa nye na chese finish hard na party no eba power yetimi enya kakra e de ateye ka na eno na ye bisa se papa nka wa hye nkoma wie na afeni e eba ekire ya wo san ba so bi se wo kwa akobo a e de ene warning ya asan ababeto ho e de ama NDC fo se mema obia enkonko boyi e ya hoye a anase e ye di nti e na papa ode kasa ebusua mensaka no ono akasa e wo hampenifo se ka kum ye di no kokodum kame ho nema Prophet William Jima akwaba na fe yemisa no sene ensam no esisi ankasa papa mpacho memo akwaba papa mejeso yo papa we die ya sembisa no eyetia akakakra na abato no benaso okay we ye fence finish hard amanyofo nani abre pa just campaign ni koso gidigidi wa me nya ntie se message bi akodi ama NDC for say wo mo nhwe yie e wo campaign bi mi usika wo mo pompedation campaign obi beka say we die nka wa be hye wo nkoma wie wa kire bia eko ntika ne wo mo so mo be ye de bi odwan pe no fufu bo ntika no so de ka papa nka wo ni free ya papa me da se many of them come on because me kumase normally me bia na me commenting say baby I do not want to not commenting kumase ne that's what I saw so NDC for omo nsem wo bi no no more call constituency executives no e been so called region e been so called national and we be on so say be our president na se for no o we scan the boa say bia akasa is it 20? Is it 25 or 26? 24, 25. Okay. In terms of 4 years, at the bois, Senator, on the politics, I say no contribution, no chop. And if you want for being fancy, I'll bet my 10 radio, so I did this. Na party ni ba ma mo say the question so here juma dey na so this cabin so there. Etato 21 first can tato. A party ni ba on say na a contract out partner say be a positions I can say. Okay. Nti won say bi no mo e dis guy dey ewura mu be me pressa position we. Be a me pressa position we. O wa ko tue ska kese dey ma region for e dey ma national for e dey ma the constituency ni pen from omo mo kasa say be woman party ni be a be ono so betimi nya be agina. Be a say a contract bi na e kan kan. Ba na brother ma mi won say action say nya dia NDC as a party because rather ma mi won say can be a P. Okay. Now MDC for person film. But all of us are saying so share forms so a catam so a cobom so. I say also already see Titimremo friends Israel Tamano Mokona a friends and Pharaoh and a Domba on Yamede a just separate to my friend and maybe a Punomo film. No say a friend saying Pharaoh Domo FM and so go quiet them to me from. You say when they me from go, I share their course yo America fought about
a friend saying opposition and answer the Donald Trump win ya tutiano watimi aba nti it says America for so friends amunyo bi a ono so discard the board Donald Trump nti no na timi sesa and ya mantie so first camp nwura mu so na be betimi sesa na ma na aba na rather say me won wo this ni now discard kwa very careful and first camp fan come o discard the man when be go as because ma me won say ya bobo na a friend saying NDC lusu na ebinum heart attack ebinum collapse ebinum so edwane afi baby o because obi akoton ne dan na akohai dan bia akohai dan 1 or 2 years be it no is part ni ba from 2025 enu 31 December no let say bia otimi nya contract be let us pass as we no chance say o si dan France bia obetima akoto dan for bi dia share ma konim entimi amasa do se catch from say ema omon first campaign sim ebinum so koto friends say pick up so ne ma ebi discount kono ebi nso de pick up so ko ebi nso printed t-shirt we breed dey call ebi nso be say be day of election no aduane a pulling ayi for no bi di no me surprise o say fa wo ye den de scanner do ka ko room no anya de a betime nya de o expect no so de ko room anya bibi afim ba de ko room anya hwemfem okay nti am fa so de be 10 billion e ko mama okay nim so yukuba enim say bi o woska ana aba nchen so we about 2 billion be for mom 3 billion be for mom then reserve 8 billion or the 7 billion what ka so dey na ko ram so moba eno anu no because you run 2025 mu ko say binuma omdo muska ko ram no omo sabi omo adwuma na esizie say ana menya ska ne fim tim di ko ram adwuma no ko from kra e bia ba metime nya contract bi ne ma sa dia pagya adwuma ne bi ba afi ska no de ko ram no partner ntimi am afre na adwuma na ko from okay and today say warning to friends sympathizers of NDC odi echa kona koto aba oka so discuss ko wram say epron na bia ma into wram anya ana party ni betime wram ama ko presenter anya ne kra anya de friends NDC be win nti am obi am first ka kesen fa ngon ko wram obetime support keto bi ban first ka kesen am fa ko wram so obetime nya bi afim but me won say na American no ebi no mo hweti bi ya amene declare afi heart attack afi bilma collapse ebi no be wu obeti nso me because kono obi an say we dey omodia but na nyomodia papa yehwa wo yobi a wa hye nkom de ma yema mpende be de cheba wo mia so ne befa na wasan e de san nkom hye we ene sa woni e kode ama NDC fui obi beka say enye pa wo pese yema mpeni abede achi efa enu nti e na ase ne wo bo NDC fo no enchene ama se ne omu ye dui a wonu mu asemu ye dui wo matie wu na mu di hu bi eja nyom peso mo ye na nka MPP fo no NDC fo no ho akọkire mo kwan bi so ma MPP fo no etimi afem ma me da se onu se me fa fi Western okay ya na hwe friends takwa me hwe odi an papa hwe odi anti odi fo na hwe takwa okay na fra Western region fo mo agi medi no NDC fo ba from akachom se na beba o peso di se ko fa se ko mbelusu ene sa se beto ama bi no so aja to me se papa enso akoba bi me kwa akoti se ene ade party ni beba nti so oni ni pa wa kan to so menu nti apa ye san kam the 5 billion konti and be 1.5 billion beko so na be and se bio ye lusu kra se bia nya hwe 1.5 billion de anya hwe sense and 5 billion konti maka che Western for no ndi de obeti ni obeti nti anya se bio me kan bi se momo first kan fa mesem na se bio omunti me na de se wo de ko se mama ye tia ye to aba ni wi a ye declare obi from 2020 5 can obeti the base from sir my many declare real on the 11th on the 12th on the 13th obeti obeti team yes NDC fan we team and obeti yet Ghana ebe ho so nyango pon fire so na ka say real you are si nti wo team na so this ka kese ko say ma me say enya de be adwuma obeti me abom kakra fine wo yekuba bom kakra wa se me ko ton me japade me ko ton me dan me ko ton masase me de me kokoko kwa si awa agiska da komom na me ba me nya contract na me na kwa tua ma se nipa no na ma jimi koko me se koko no nipa no befa because wo nya ska bia no wa ko tua e bi no be collapse nti anya se bia me ka me bi na kwa wo na me ka chon de nyankopon ma me hu no se ka chrom de wa aso no yesu se de wa aso e den onti wa aso no tie that's all me se wo be hu nkrofo be collapse election the matter of all election don't first say the rumor ye bi no say 8 years be a change of government ba anya sanete the see and run and anya sanebesi
amanyofo enye enkrofo bi asebio wo madwene mu ha amanyofo eye enkrofo bi a wo madwene mu do omunim de ekwa akiri enti se aka britie yi na yakwa akoto aba na se amanyonwun bi beka se mi wo sikapudu a me de kwa akɔhye campaign mu aye de support me party a na kyerɛ watena se asese ahye hu trend na hu se baby a edui de NDC betimi afa enu nti no betimi yi sika sa de akwa akɔhye mu no na wo ka ne sei no ene no embwabura Mama da sibium we Nyankopon de all kan anya de nipa adwen your calculation okay and I friends in 1970 sana mo ko to machine e ko yi si 1980 e ko yi si ndi o de dem too sure I me ko ton me dan de guso banka to banka machine okay obegugu am ya hwe obegu na ya bo e be bo na ba ko aba na ba ko ya teso ohun bi da ya bo ba so ko twa 40 42 a na bo na 40 41 ya ateso se ateso ba ko wundi ye sa na be ye andra ye si asise wa asise wa ya dem asise me sha da sa na be oh a friend say ya pa runners oh yeah do baby am so mo ntimi am break kufo be do baby o mo ntimi am break atames mama o mo ntimi am break ente kufo do mama o mo ntimi break o ya na eba be bu aka wonsem me se de the friend Prophet William Jima, yes, you say, the was no tea. O powerful Sika for him, who are men from him, when you are Tata from him. More for us for one pie, mamma, when you are Tata. Our mamma in this city. Now, young upon far Prophet William Jima, so say I can't, or Tiana wanted. Catch out, may I, dear Miss Afro, no. Fenty one pie, my was so dinner, a coon. And your power, Monty, or more power, more from Kugum, my yet here. Ubon de besi your community ne regional sefo ubon krofo be totofo omo mbe dwane na sefo ne krofo tom ne ma me koyi we no e chacha no mo eto ha se me ko tom me dan 3 billion na me ko ma metime nya contract na metete a metime nya se nti e chacha na ko to sa chacha we ko to a enya ade obedi Papa afibia yeto aba amanfo eko support amanyofo no wo mo na de musika eboa ene ade enye ne omu ko support ni nyina na ya na wo munya senia MPP ko na NDC aba MPP ko na NDC aba no afisa na bato no so bekwa akoye yesete fra hwe ase wa mutu odaye ya into this yemfa ne say mpu se omu de omusika ko hyem na se wo mu anya se nya nwanwa ma me ba o unse de rade fa me so America no e de sankrofo no ombe e fra ombe nya heart attack ne sa ebinu bewu na asefo no ebinu mo no ma Nyankopon etom asem okay enti na order ne de se catch them enti o kana so tia wati nti rade ka che jamia bo ma no kokko nti jamia kana wotia no wati o ka che difo no ka nti o ka che Ezekiel ka nti wan ka me bisa no ka kokko o ka wi so aron se fi ho nti o ka che me maka because nkrofo ni bi o ma se bi o sa endis for nkrofo bi o ma e bi Nyankopon etom asem e bi obi o Nyankopon ka sa onti nti onam ne difo so no ka nti wutie na so why very careful hey you difo okay me some the 5 billion come my friends are part in for can me for 2 billion ko na me for 3 billion fanto e fa na fa so at least your 3 billion bi o meeting na start baby so dem make out say now so me tie no me o go kum wo da no wu asem for me my family they offer some me bon pa na ba pa say na to no me family me ma ko end this ni na Nyankopon fam so ka e kan na otia na wante otia so no no say oboa I'm sure okay onu say me boa na bye bye na makati makato say my busy papa yes anya otirimu na aye there's nothing I can do en koye osemaye no aye wie na so ba there's not meant me me kan not here the Jesus said o wa so no nti so o say Jesus nse nipa on se nipa kan o se do wa so no nti na on e ko no o party o penti menti me so yandi sin na o hwema o yandi sin woni mo bi o yandi sin aka chan say Prophet William Jima de Nyankopon nam no so nyame difo nam so do aka nyina bam me se beto aba ndis belusu do discover question ma say me ko we no chacha na ko ya o de question na onya contract bi emfa ebinim question say na be your friends a board member ne ma board chairman ne CEO ne ebinim ambassador na say for emfa enti de nyame de ma no yi kakra fa ko support fine me nka say ngoso yi kakra ko for support on ben fani nyina say wo onya loto tu na mes mi twa me bubu machine no machine be ju sika wonti mi bubu no
ene papa se wo hu se e makra de ene na kakra de ko support ne ne wo nyai krai o me ba o se ti o ye kuba yenim se bia conference chairman yenim se bia all stores yenim se bia tonton ayon ross ne ma yenim so cars be mi nu mensa na o mo contribute na so unyi bia on se enfa e dey so contribute se na Yankopon na me so me sen komi a wati we so the bear 5 billion akwa so the 2 billion ko bin timi kan tro sa na consultant to tema o the 2 billion ba so bin timi kan tro sa papa so me sa na o the 2 e bia do no so de aba nti wan yi anya ba wa yi bi banka ne kese na nka o de kono e say e careful ko kese na do ka ko sim 5 billion e bia me $1 million ka ko ram no en fa nko fa bia be $100,000 fa ko ma na $200,000 me ko mo en first ka kese fa nko sim a otiana kum akola so bia na ho odi nyina ko rom din sika nya ko gu so nti mama declare say therefore declare Dr. Bamia I declare na mama o from za timi so no mama ewu nya mese ti se na be ankonkoye na o mama ewu na o mama ja o ma gozo ja o ma obi na o ba be hwe mo yesie wa ensu etia se o ma mi nua na ebe show o mo show be 1 week 1 month 2 3 months antin pacho go school ya pam school o de mefro no ba o ma mi esi o ma me no te so ejabi wo ejabi ti asenti o wuti na so ma me campaign for papa obi o wiska financial na so ka chen se prophet William Jima se obebo omwa kakra ma on fa kese nya fa nkogu so pom say ye ba ebe ma me contract kese woni mbegu ase papa ye hwe ne wo kan ni ne ye fa ye monra ye parliament house on afi ye hwe ne ekoso wo parliament no onyame na mo so ma ka sense bi sisi wo parliament ampeniampa ebe mu ma se committees kakra pp wo parliament so akwa Supreme Court be yemprenu ni say final judgment no ababon say Supreme Court akwa ye 5-2 wo mo e kire se speaker na montu na otu ye no unconstitutional intino unyai almost had na sa MPs no sa me form seat na omuniso we ubeka say NDC speaker di majority side no omo di speaker so nkuni mana say emra na assembly by no what say nipa na court in the sebio for example parliament in a church emra mu okay Supreme Court na church emra mu the nipa na court no and there are other nsembia kan betime edi nkomo how they know that from gente say by 1 week bi na dem na say Supreme Court the ruling neighbor obi also obi anim so ye ndisi na ebusan for am person me ba mete say ni bande court ntina ma twentwen so nti dia bani mo ma engine tum sa na ye nto so na edwuma I say timi no na enso apenso aka say enso ba ntim be bibi the boy ma do ko twen wo party no na tu wo ko tu sa na mo no say me tu na mama me microphone by majority na majority for our minority as a that na say a friend saying NDC eba na automatically na to ya sato me so masa speaker biom it ono na konwa na no odwen ba wan dwen ma no ba nyakopon nim bia wa koma ndi ne nkoma ne ko free di kwa me di no o jira wo tie mo se nkoma wo yen nkoma papa because no say for best 2 weeks as there among co sitting as for onu say so am ko yan ke bianka ne ma ba ko mi no bi etimi ada akwani e betua papa no workers na say mam no workers e betua muka ono me pass e ma be president before be ko fu na at least so timi ba na ne last message to the nation so timi call no so that say o twentwen sa ne man na say o si kwan free education as from the economy say on person mu jitu ni na say on my time na back to me and ka o yes an man tamanka we ja MPC ba na say ka o ja no mutimi ku fie on kom various one constituency obi free friends and stream ke be akra wo do wa akra de say be mo point obetima be nam no constituency kakra but o free be kwantintin ta be no be free answer kwa ko do sima saba do yes na o ha sa MPC no but no say be no ne position na adwen den e also the baben wa wanted the rather kind no rather sabi the rather kind rather so ma bam because she say na ye because rather am fo the baben here no person e no so the Supreme Court the aba nti obeja tum na for the sabi America kra won the so mutimi ye no o ma cruise sa a friend say on the parliament team okay papa ne NPP majority side no so e kan say
speaker decision na o take ye no eno nam so ma NDC fo no enya upper hand ne se wo mo na ye majority no nti say wo mo ko setting wo parliament house na NDC fo ne ba betena NPP fo no etena bre anka omo no betena minority side no ba betena NPP fo na majority side no omo tena bre nti NPP fo no se enkosi se speaker no be bie na no aka se me the court ruling no aye adwuma say MPP mu na mo ye majority mo kwatena mafa NDC minority wo mo kwatena mafa no omo nko sitting ena speaker no so edin chemu aba say parliament sitting no enye wo no ene hihye enti onu no eni ne nsem so beka say we mu kwatena ha na say we mu kwatena ha ye bi mu kan say MPP for so yesa say wo mu amwa o man no akaka kra bi na sitting parliament we kra na ka ye bu no ya kwakoto fufuro so aba enti say ye tena be kekede a se na mo kwatena bia na MPP NDC for na tina ense hwini na ye parliament house wa na moti your mind ho adwuma na mo ye mpemfonse baabi ade ne se no mfa nso ade efirito okay edi baabi se no mfa nso na sabi problem bi ade enkoba nti Supreme Court na nyina da no Supreme Court frawa ho ye wan obeko se tiga na ya pa friend se John nyame fa Chris e friend who MPP General Secretary so good obi ahun de atogubu ade be oyen say class 1 so that say nti ye frawa beko odun sabegu achi ana sabi odi e beka bia no na obeden obedi so nti say aba say Supreme Court dey ruling about 5-2 no so mu bia nko mega Supreme Court omo ya bias omo amon bi nti wanya 2 na 5 no say that bi enko na be beda nti oni bibi obetimi aye nti no no de be adwuma jomya ne tentem na we friends omo majority from quarter na minority from quarter na go so person majority a constituency na nkoko ya adwuma na to abama wanya dodo na da parliament enu obi oti parliament obaga se ne kofin quarter na kwa mi quarter na parliament yi shase no ase ntokwa kakra koso parliament house oni mirikani ade ehu ne koso ase parliament we ya san beba wiye no bibisa asan yi ne ho ade bi Baba Pamela say ya pagba ben e kan obi a watch parliament from day 1 92 bi December dinga wo sua adwuma na fi apa Peter na getene DF9 ene sa omo mutoto aso jo aja wonu mina wo sua ne ma bebe nti wo mom na sanka atimi perform sing omo okay wo ba no to kwa na bae osako friends ntokwa so na osade aba nti babin ona the west friends speaker nti ni din be ko sa book ni mo wa meboa na sa friends friends MP someone na babin ne time abana boka of parliament too much officer ne ma de ko nya de ko no ma pass omo jiska ho omo sam fansin bibia omo mo no sika abana sell on anya the ones who come MPP for se nyame aduna se MPP awi ni awi omo nya ta konya so wi a friends MPP as a party no omo nye nsakra omo friends am constitution ni mo okay na afi wo MPP abesan cheme MP so bantama MP so bi a friends entakra de wa sign so o chine bi na ekoto abana mi lusu a meja atum na sa de ekoso na de enkoso bi nti se nipa ne san wi a o champ ko to ban friends bi aka 1 year to be a general election na ekoto abana olusu a olusu that 4 years mandate na obe adwuma akopem nti opem wi na se opem wi na onia no se bi otimi ba wantimi ma se bi eno nya wasem eno ko no 2020 na ye ko na fe de ofre so ye MPP ni bi ma fine the next election na kwa ko independent a fine ba nya se wowom na o de MPP din na de ko parliament afi o no na ade chen ko to aba akulusion because wo tu obi na wo bae I don't know be su to azon ti ase the election before nya Chinese o mo yinim o mo wini ba o mo yesa Chinese so sembre be o mo Chinese we a friend said this year ultimate contest sitting MP we contest resign for 3 years o mo yesa na ma no bia emenye mran fama party em band anti chi obi anti mi yesa na ma ne bi okay ebi so chere se ne ato MPP full last minute wo mo anepe na ato minute tiru ene e mampani na nadodo akwa kufuado if you say abra o be yi speaker no
omo MPP for no kire ne say Professor Michael Queen omo mpe no tika won sesa e na papa na ntie na odi ono abai enti na omo tuti ano enti na yekoso MPP for na nepe ma de o kana ne kwese de obese de be se enya sewe enti anu na so musua bibi fimten yankopon so mo nyamra so mo yamra na sade na titiri wi a eno to chena se your boyfriend saying obedient some speaker of parliament no ye na 2026 2027 2028 ade yankopon fa so kan say papa ba nyonye no oba be na se nyame sade ne fi na 2028 mu ko gina no mo to aba de ma no wi ni a on ne ne crofo ne ndin komo so ye pese mpesem de aseme sisa aba na adwen so papa fa ne bra wala bi empe no na onyi ni se nchen na on bisa one mo pen o e fa semesi na de na ba so that on met me out about them because no say abufu ko buy abufu no mo de totia Professor Michael Kwe and my friends say e ba ben so buy o ba be the west here e so no nti obi a the person here no e o so na matre na matre for president Kraka Asem Grunti Supreme Court nso ka Asem nti wa high nti o mo fa sa na papa pangu akwamu na entimi mo nyakopon da do MPP party no we say no doso but no say nyame opewasema no opewasema I so we say David o say David ye nema bibre san ka nyame keke no feel but o doninti o kanu sa akosita ma eta mo so tem MPP nyako pon do friends MPP party no so mo correct friends and some mistakes no sana bibin sa NCNCB papa the cracker your mom da say the mechanic say abusanfo nyame admo ne sempre ba beto aba enti ya be se meno so yen nko na nko chen ya dwen enka se onto aba ana politician se da be wa nko obi ye fa saka koto aba ko yi obi a o ma mebo man no enti yen nko na nko to aba no na yen fe o to wi abra na me se fi ebo a friend say 5 o'clock akọ e hwe de go table no so akenkan o gina obi ani feel ya pa afreja say lessons I want the police e wa hu na de be declare no say as we na no my friends say declare nti nyina e ba ko ai na entimi mbo na o man nko nenim ya menka obi a ya menhwe obi a so nti ana ya dem na ma na beto nti ana wafa na wafre na e bompai me do obi ase Abusunya Prophet William Jima and ye no atwetwe enkomo no ma ye hu comment e wo video yi ase eye too much GH na wani bi so a wohwe ya subscribe mame na fifa bell no ka ho sa no upload bi aba on sabetimi aka all the social media handles okwo a eye too much GH eye akai se obe like na wa share ama wonua bi nso enye bi ahwe that gold enemy din makra